Marija Bošnjak, učenica koja ima izvrstan uspjeh i uzorno vladanje. Tače Marija. Mija Bošnjak. Isto izvrstan uspjeh i uzorno vladanje. Dragocjena pomoć. Kristina Brankovan. Nikolina Čališ. Ovdje gore vidite njihove slike uvećane, pa da budu na ponos i diku. Svenče Vapović. Smijete. Dijana Demarko. Jelena Dorić. Lana Dukanović. Teško je ovim velikim cipelama. Margareta Ferić. Mirko Filipović. Malo nam je oštećen. Matea Flisar. Marija Franjić. Luka Gazi. Marko Gelančir. Petar Glavaš. Učenik koji ima izvrstan uspjeh i uzorno vladanje. Svi imaju uzorno vladanje. Mea culpa. Domagoj Grbavac.
Bubo Josip. Ante Herceg, učenik koji ima izvrstan uspjeh. Ovo je velika ljubav prema razredniku. Još je jedna naša draga učenica sa izvrsnim uspjehom, Jana Jularić. Ana Marija Katanić. Katarina Knapić. Monika Kovačević. Monika Lončarević. Ana Marija Mandić. David Matijević. Alen Matošević. Izabela Mišić. Ivan Mitrović. Terezija Nović. Rebeka Pavković. Valentina Pavličević. Naravno, izvrstan uspjeh. Pa tu smo rekli. Lovro Pavlović. Perić Andrija. Petar Petrović.
Rajić Ivona. Nije jednostavno razrednicima se ljubiti sa svima njima. Antonela Rezo. Ivona Šutalo. Krešimir Vrdoljak. I Cuker Komculec, Karla Zapalac.